Еңсеген асыл ойға туш болғыла. Біріңерге жүк болғыла. Біріңерге құт болғыла. Алған жарың ақ уыл қызыл қыстырып, періштелер тайрандап төсін төріңді. Ақ жолың башынан түспесін. Ірі сыңарға уыл бала сүйгілі. Сұқтанарға қыз бала сүйгілі. Қолғар басып, I love you болып жүргілі. Сандық деген бір жаман программа бар әлі. Ошоның алып барушысымын. Қуанышбек Есенбаев мен сөз кезеген баштадым. Ата жұртын шақыра тұрған болады. Тойда ким билеп шықса, той иелеріне ол мықты мамилесін білгіз алған болады. Би менен музыка менен шығып қойыңыздар. Той башталды. Бүгінгі тойға атайым модный очки тағып кетті. Деген жүзіне ішіне қызыл жүгінтіп қойған жүгін біріз. Қашты чиін келген жүгін біріз. Бүгінгі тойға аяй бөлем кейін келген жүгін біріз. Бүгінгі тойға ең мықты походка менен келген екен. Топ модель болып келген екен. Номинация «Прическа кричит». Тишті блендамет менен жуып келген сюрприз. Бүгінгі тойға модный мұрт тағынып келген сюрприз. Ең мықты фигура. Ең мықты иссык-кульский загар. Мисс Кыргызстана. Мисс Марокко. Кара жорго болбосо бийдин шаңы келеби. Joker biyim bilemin. Asil Masmahudova, Elmurad Maylanbekov. Толкунум деп ат коюп, чоң газалды баштадым. Аял заттан сенчелик, ашкан сулуу таппадым. Көйгөлүшүн Кытайдын көйнөгүндөй чолпонум. Болгон болсо үпөй кыз, болгон чыгар менчилик. Бүй чыгарып богачы, күйгөн чыгар сенчилик.
жары жар. Кыздар журма байылды, ду көтөргүн жары жар. Асыл жарын ээрчитип, уул келди жары жар. Чачыласы чачылсын, энелердин жары жар. Дос курбулар шаң салып, жандап келди жары жар. Гүлдөгөн бак болгула жары жар. Көрүшпөсө сагынган жуп болгула жары жар. Учагыңар кызыган базар болсун жары жар. Ынагысып жытташкан жуп болгула жары жар. Учагыңар кызыган базар болсун жары жар. Ынагысып жытташкан жуп болгула жары жар. Учагыңар кызыган базар болсун жары жар. Ынагысып жытташкан жуп болгула жары жар. Кайсы жүк мыкты бийлесе, ошого добуш бересиң, жарайбы? Всеми любимый твист рок-н-ролл! Азыр сольный номер болот. Кой кайтарып, Казакстандын даласына келатканда кызды көрүп каласыз. Увидели настоящего чикита. Такой красавицы и в самой Индии нет. На первое призовое место выходит вторая танцевальная. Понятнее большинством голосов. На второе призовое место выходит первая танцевальная. Üçüncü orada kim oldu? En mutlu turistik, en ayakta. Anı Grand Prix. Grand Prix. Здесь у нас холодные рассветы, здесь на небе зеркало духи, что там оставалось сюжеты. Надежда, мой компас земной, а удача, награда за смелость, а песни довольно одной, что только о том не верила.